Anyalaki din! Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandani $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti makiing-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launat importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed nga to ti engagement. Anya laki din na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamad mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat nga no napinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, dayta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo, inaldawem tagpost, kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag comment ka, ag-reply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ah? Ayawan lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbag kit di mo dayta pa nagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwa. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no dayta ti kunam. Nasaya at madayta na panunot mo. Nagalas ngagpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso nagalas mat ti ikon content mo. Ken iso abasit mat ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to lakay, makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang, papanamngay. Ay na mapanak ijay ili nana, inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na, gumatang akman iti baro a cellphone ko, tay man napintas ti kamera na. Ay katwan pilyam tay kapintasan a kamera, tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan panyang? Ibagbagakla ang tipod now, iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta ka barbaro a cellphone mo ba kay? Wuna, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmat adi. Anya? Inton
madamdama, inakmatan agkita iti picturak ang mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day baro a cellphone mo. Lalaingak man ti ag picture, tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na, lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain ang maki-engage, tama siguradok ang nagmamayatin ti mapicture ko ang maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang no di kahit ar-aramidan. Nakagat ang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, mare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinal daw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito tirsenak tap may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang, agasam man, jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden, nagsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Awa na, kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop, iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma, kat agpaimbag kamare, kuna na kumamat. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kas jingar aramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot, ajay, makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaran ranaan kat? Jakun mauray maranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ha? Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaaddak iti kwarto mi, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaam kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya kat congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanan ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramido.
Adya, kasta pa'y laang tinsumbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di a babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insulto am iti kasta unay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo na jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dajay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sangkamot. May sangkamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katwan mat, in-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarasun mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsulto mat aje tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. Si kakit dimot, mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kas napay lang ang tibagbagam mat. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Iso nga agawid kaki din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne, apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw ah? Damagam pa'y laang mat. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak kay ditong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan ija ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumutan ati na-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di. Atap no adda asumgad. Ah. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way!
Awanan kamagtan itibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya? Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook ang masakita. Ngam ti in comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo panya? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Isu day ti kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Isu a condolence latan at comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakaan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong ungot ka abigbigat. Ayawanan ka itibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya? Umap-apoy lang arodan ti pungtot ko iti dayaton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Aw, kitaan nyo kumamot Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rugi. Anya lakit din. Ay namare, uran niya pa iti bagbangam, saan ka kanungan. anya? Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. Mare, Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. mala saanin ang maulit, Mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapan inja balayda. Sikat ti mapan agsorry amis mo kan kuana. Sige, mapanak to, Mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo. Ay, ayo. Be responsible ade, kas content creator, Mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.